nagira ndabaramutse nongere ntange icyiyumviro ku biriko biraba muri kajya karere k'iwacu. Jewe ubwa mbere nagira nshimire cyane umugwi M23 ku byiza uri kurakorera abanyekongo birigwa barabagwa nk'impene, birigwa baricwa bazira ubwoko bwabo. Nagira ndabashimire cyane ko icyo ari gikorwa muhawe n'Imana, kuko umuntu wese uko ari Imana yamuremye imukunda, ntiyamuremye ngo yicwe ngo abagwe aribwe brochette. Icyo rero cyo gikorwa M23 iri kwirakorera abanyekongo, nagira ndakibashimire cyane mu kibandanye, kandi mushike hose aho hose hari ibyiyumviro bibi bitandukanya abantu, mu kubashiramo mu kuvuga ngo aba none babwirizwa kwicwa. Ibyo biri mu karere kose, biri mu karere harimo Uburundi, habayemwo n'u Rwanda, nuko u Rwanda ubu rwatoye agahengwe rugashobora kwikura kwabo banga Imana bakaja kurya bene wabo. Mugabo biri muri ako karere kose. Rero twebwe ubwacu mu Burundi dutwagwa deja n'abakoze ihonyabwoko ry'Abatutsi, harimwo Bandayishimiye. Jewe ubwanje ndiko ndabavugisha mvuka yitwa Bugendana. Abo Bandayishimiye n'abari basigaye mu 1993 baragiye barabica aho bitwa ko bahungiye bicaye batumye muri Cade de Place. Harimwo mama n'abakuru banje batatu bari baracitse ku icumu. Abo Bandayishimiye nibo babishe. N'uyu munsi abo Bandayishimiye birigwa baranyuruza abantu. Bamwe ngo abandi dusangiye ubwoko ni mubice nibanyagupfa, abandi ngo aba nabo tudasangiye umugambwe ngo nabo nyene nabo kwicwa. Rero mwebwe ko mwatanguye ico gikorwa, abantu bose b'umutima nibabashigikire, kandi ico gikorwa kizokwire muri ako karere, aho ata muntu n'umwe azosubira guhogwa ubwoko Imana yamuremeye canke guhogwa ivyiyumviro vyiwe. Ndabibasabye ico gikorwa mu kibandanye, nukuri ndabashimiye cyane, kandi tuzobakomera amashi, tuzobakuvugiriza impundu mu gihe muzoba mwagishizeko abantu bose bo muri ako karere bagatabagwa. Kabiri nayo ndayibarira abantu bose b'Abanyafrika, turonse intwari zikorera Afrika neza, twabwirizwa twese kubabvira hasi tukabakomera amashi, tukabashigikira, tukongera uriko arabatuka tukamwiyamiriza. Rero ngaho nshaka kuvuga ko abantu bose bibaza bafise umutima w'ubwenge Imana yabahaye, ko bova hasi abo mu karere bose bagakeza Perezida Kagame, kandi bakiyamiriza abo bazungu bariko bamufatira ibihano babesha ngo niwe ngo ariko ngo aratera Kongo, kandi Kongo arabanye Kongo bonyene bariko barisubizwa iteka
kuko barondera kwirukanwa mu kibanza c'abasekuru babo bavukiyemwo bababyaye. Rero bagaca babishyira mu majwi, ibihano bakabiha perezida w'u Rwanda, kandi perezida w'u Rwanda wewe igihugu ciwe canyazwe Nord Congo yari y'u Rwanda, none bariko bamushyira mu majwi bamuha ibihano mu kubesha ngo niwe ariko aragwana na Congo. Rero aho rero twese twabwirizwa kuva hasi, abanyafrika bose tukava hasi tukavuma abo bazungu bama bari bakajyanisha miryango, aribo baduteye bateramwo urwango mu banyafrika kugira bobo bace baza bigarurire itunga rya Afrika. Rero abanyafrika twabwirizwa kuva hasi tukereka amakungu kw'ibyo iriko iravuga kuri Perezida Kagame ari amayeri yo kujyanisha ankoro abanyafrika. Nibyo rero twabwirizwa kuvira hasi twese tukanka ibyo abo muri mu Buraya no muri Amerika bariko barondera kubesha begeka Kagame ibyo atariko arakora kugira ngo abanyafrika bamwanke, ariko barihenda nitumwanka ahubwo turamushigikiye, turamukomeye amashi imbere, akomere kwijambo ku butwari bwiwe, turamushigikiye cyane. Abanyafrika rero bose tuve hasi dushigikire Perezida Kagame, kandi tuvugire tuje hamwe turondere ko Afrika yoba imwe ikagira ibihugu bikaba amafederasiyo, hanyuma gutyo iyi Afrika ikaba abavukanyi bo bataryana, bakunda Afrika yabo. Nibyo jewe nifuza ko abanyafrika bose twova hasi tugashigikira uwo wese agwanira ukuri, agwanira abanyafrika kugira ntibasubire kuja baricwa, ntibasubire kuja bararenganywa. Murakoze cyane. Mbere yuko dukomeza n'andi majwi nabateguriye rero y'ibyo bintu biri kugenda bivugwa hirya no hino, ndatekereza ko mwasobanukiwe. Nubwo ari umurundi ariko ndatekereza ko ikinyarwanda n'ikirundi bijya kumera kimwe, nta kintu mwamutumvise neza, bijya kumera nk'ikinyarwanda, nta hantu ho kubasobanurira mfite, ahubwo ndatekereza ko ibintu byose bisobanutse. Reka mbanze mwisubizeho ukunda kutwumva uri Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, abantu batwumva bari mu mujyi wa Kigali, abantu badukurikirana muri hanze y'igihugu, nizere ko mumeze neza. Njye wumva kuri mikoro ni umungwanyu Krista, igitangazamakuru cya mbere kiracyari kuri TV Show. Bimwe mu bintu rero byasohotse mu binyamakuru nyuma y'uko tumaze kumva aya majwi agiye atandukanye narindi kubagezaho, reka turebere hamwe bimwe mu bintu byasohotse mu bitangazamakuru cyangwa byakomeje kwandikwa n'imbuga nkoranyambaga. Ahangaha rero ni muri Kongo, ngo Minisitiri w'Intebe yatangiye gushishikariza abantu kurwanya u Rwanda bivuye inyuma. Ibyo twakekaga ko bigiye kurangira, ibyo twakekaga ko intambara y'u Rwanda cyangwa bimwe mu bintu bari kugenda bacicikanya ku mbuga nkoranyambaga tuvuga ngo u Rwanda ese ngo na Kongo amaherezo bizagenda gute. None uyu munsi rero n'andi makuru mwuzaniye nuko Minisitiri w'Intebe wa Kongo witwa Judith Suminwa yatangije ubukangurambaga bwo kurwanya u Rwanda. Ni amakuru yanditswe n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye bikorera iyi nkuru hano mu Rwanda nk'Umuseke, Imvaho Nshya n'ibindi binyamakuru, banditse ko Minisitiri wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Judith Suminwa yatangije ubukangurambaga bwiswe Congolese Teremo. Ubu bukangurambaga rero bukaba bugamije ngo kurwanya u Rwanda no kurusiga isura mbi ku ruhando mpuzamahanga. Ubu bukangurambaga rero ngo busobanura ngo abanyekongo muhaguruke, bukaba bwaratangijwe ku itariki ya mbere yo kwa gatatu uyu mwaka. Ibi rero byakomeje gucicikana kuri radio na televiziyo y'igihugu RTNC. Minisitiri Suminwa yavuze ko byakozwe mu rwego rwo kunganira urugamba rwa gisirikare, diplomasi n'itangazamakuru, ubukungu ndetse n'ubucamanza byara muri Kongo.
uyu minisitiri rero yavuze ko batazigera bihanganira ubushotoranyi bw'u Rwanda ngo rushaka guhungabanya cyangwa kubangamira igihugu cyabo aricyo Kongo, kugira ngo umuturage wa Kongo mu buryo bwo gushaka ngo kubasahurira ngo imitungo cyangwa bwo gushaka gutwara iby'abanyekongo. Suminwa yanenze cyane abanyekongo ngo bari ku isi hose ngo kuba batari guhaguruka ngo banoze inshingano zabo ngo zo kurugenda basibye u Rwanda, cyane ko mwarabibonye mu mavideo ajya acicikana ku mbuga nkoranyambaga nk'abakongomani batuye mu Bubiligi, mwarabibonye ibintu bakoze birangira n'ubundi ababiligi bahise basabira u Rwanda ibihano. Uyu minisitiri rero ari gushishikariza abanyekongo kugira ngo aho bari hose ku isi yose bakomeze bahaguruke kugira ngo bagende basebya u Rwanda barusiga isura mbi. Bamwe mu banyarwanda bakunda kuvuga ngo nyamara Imana yirirwa handi igataha i Rwanda, kuko hari benshi bagiye bafatira ibihano bakavuga amagambo mabi ku Rwanda bikarangira baje kurusaba imbabazi, ariko sinzi niba ibi bya Kongo byo bizatugwa amahoro. Uyu minisitiri yagize ati muhaguruke kugira ngo dushyigikire ubumwe bwacu, agaciro kacu, ubwoko bwacu butandukanye n'ahazaza hacu. Yarondoye intara zose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akoresheje Igifaransa n'iringara asaba abantu kugira ngo bahaguruke ngo batangire kurwanya u Rwanda. Yavuze ko ngo abagize guverinoma ya RDC Kongo bakusanyije amafaranga angana na miliyari 1 na miliyoni 2 n'ibihumbi 300 yo gufasha mu rugamba bwo kurwanya uyu mutwe w'M23 ngo w'iterabwoba ngo ufashwa n'u Rwanda. Kandi namwe abanyarwanda murabizi ko ibi bintu atari byo M23 ari abaturage bara muri Kongo bikusanyije kugira ngo barwanire kwishyira ukizana ko abanyekongo bahohoterwa, hari abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ari abanyamurenge, ari abo mu bwoko bw'abatutsi bose baba bari guhohoterwa. Niyo mpamvu rero bikusanyije hamwe. M23 murabizi ko hatangiye gufatanya n'umutwe wa Twirwaneho. Niyo mpamvu rero abanyekongo bagenda bashinza u Rwanda ko ari rwo ruri kubafasha, kandi namwe murabizi ko ibi bintu atari ibyo. Ahubwo reka tuzarebe ahantu ibi bintu bizarangira. Ubukangurambaga rero bwatangijwe na Suminwa buje nyuma y'ubwatangijwe cyangwa y'ubwagiye butangazwa muri Gicurasi 2021 na Sama Rukonde yari yasimbuye kuri uyu mwanya biswe Bendere Ekweyate. Ibyitezwe rero ko buzanyuzwa ngo mu icengezamatwara mu y'umuryango n'ingengabitekerezo ya Jenoside, gushyigikira ingabo za FARDC zikorana n'umutwe wa FDLR n'ibindi bikorwa by'ubushotoranyi birimo guhindanya isura y'u Rwanda mu ruhando mpuzamahanga nk'uko nagiye mbibabwira. Ni mu gihe kandi ubutegetsi bwa RDC bugambiriye gutera u Rwanda binyuze mu ihuriro ingabo za RDC zirimo n'iza FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, iza SADC n'abacancuro. U Rwanda rero rugaragaza ko rutazigera ruhwema kurinda ubusugire bw'igihugu n'imipaka yacyo ndetse n'ibitero bishobora kurugabwaho hagamijwe kurinda abaturage barwo, kandi koko ni nabyo. Ngahe nguko rero ayo niyo makuru ni nagutegura agezweho kuri iyi saha y'isa 8. Mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubandindira. Njye wumvaga kuri mikoro n'umuhungu wanyu Krista, igitangazamakuru cya mbere kiracyari kora TV show. Amakuru turajya turushaho kumenya, amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino turajya tuza tuyabagezeho kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Niba ukunda kora TV show akaba ari bwo bwa mbere ukiza hano kuri kora TV show, ntukajye ugenda udakanze subscribe, like, share and comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Hari ikibazo, hari igitekerezo, hari inyuganize, wemerewe gutanga igitekerezo cyawe muri comment bitewe n'uko byumva. Gusa igitekerezo cyawe cyerekana mu mutwe wawe, ntukajye wibagirwa iryo jambo. Muze mutubwire uko muri kubyumva, ese nk'abanyarwanda ibintu muri kubona bizarangira gute? Ese mu magambo mwatangiye mwumva cyangwa ayo majwi mwasobanukiwe? Niba mutarasobanukiye tuzaza tuyabanyuremo. Ibitekerezo byanyu nibyo nyine biduha feedback y'ubutaha kugira ngo tuzarusheho gukora ibintu byizewe. Bifurije icyumweru cyiza, Imana ikomeje kubandindira, dukomeze kubana mu biganiro bitaba kora TV show n'amakuru tuba twabateguriye. Mwihangane umunsi narindi kuvuga gake kubera gusara, kubera inkuru tumaze iminsi tubagezaho, ariko ndatekereza ko byumvikanye kandi mu buryo bwizewe. Ciao ciao.